Marić, Korodić, Fernandez, Berdišević, Kapunč, Žulj, Ipa, Ostrović, Pitivojno Pan, Macan, Dominika, Dedić, Sukić, Krogec, Jermol, Čandić, Daunik, Suljanović, Dominkeš, Ipa, Varkunić, evo primorje!
Primore zaradi poškodbe je spretno končal Miha Dobnikar in aplauz za Miho. Druga nagrada številka 16 Kamalič David.
Samo ništa! Bravo, drži! Ajde, pivaj, sve se mi stišću šalno! Ajde, čovjek, evo ga! Evo ko, ti stani, prava! Ček!
Easy!
Prije zadnja minuta koncentracija! Nemojte biti bitno žalbo! Šut! Sada! Ljuzo, to je! Javi se! U tem trenutku konec prvega polčasa med Primorje Emilijo in pa Krk. Tako, pričel se je v tem trenutku drugi polčas med Primorje Emilijo in pa Krko. Menjava pri gostih na igrišču od 45 minut dalje, Kadarević i Simović, danes številko 17.
Puje! Odreži ga, ima! Misli! Jedan zajedno ti hora! Uvodnika kontra Grgi, Zračni Grgi, Lalić Štanos. Go!
Zdravljen Radević, 86 minuti. Unijava bude pri Trgi i Zire igračnika 16 Rović Maj, uvijek prekačnika Alajs Zirima. Pita Mark i koji povolio v 70 minuta. Pizza,
manca troppo, fate bene tutti di poco. That is the feet. Icho. Isti, postajemo na 4-4-1. Po tu. Go forward. Isti. Teniamo perché iz igre će se Pravilino Ivepić Janko, znači po 5:50, igra taj igranje člika 19, Simić Renata.
Zagrał na 17, Ołtović, Filip Nikolov.
25, Domagoj Pavin, igralec številka 26, naša druga vrela prva kategoriju. Iz igre gre Tarik Čandić, igralec številka 8, en aplauz tudi za Tarika. Prihaja pa Vuković, številka 11, dovedem igralec pri Priložu, velja tudi pri gostih, številka 44, Kovačić Iner, v igro.
Rumeni karton za Ivana Kopca. Gonzalo